ngize inshuti ngira. Ubundi nubana n'umuntu utari buguha igitekerezo cy'uburyo washora amafaranga ukakura amande, utari bukugira inama y'uburyo wakwegera Imana ikagutabara, utari bukurengera ugeze mu kibazo, uwo muntu kandi akakwereka ko gukunda byahatariye ndagufa, umuntu ni incakura. Ucakura. Iyo umuntu ari incakura agira inshuti y'incakura rikaba nk'ishyirahamwe ry'incakura. Kandi uraza gusanga nagutumweho, uraza gusanga ufite ishyirahamwe ry'incakura ubana nazo. Mfite ubuhanuzi buvuga rero ko iyi Mana yakoze ibyo byose mvuze igiye kubika imigambi y'incakura muri uku kwezi kwa kane. Nabanye n'incakura ntazizi, mbona ari bene data tubana mu rusengero, ariko ntazi ko ari incakura pepe. Rimwe bagambirira mu mutima kundoga bansanze mu rugo rwanjye. Baraza, ariko baza saa 11 za mu gitondo Imana yansuye irambwira ngo baraza ari abadamu babiri, baraza bafite agakapo karimo inanasi n'utundi tuntu, ariko iyo nanasi deja barangije kwinjizamo amarozi. Iyi nshuti itamenya ko nagize ikibazo ngo ice kuri momo, iyi nshuti itamenya ko mba mu bukode ngo byibuze insove, iyi nshuti itamenya ko nta kazi ngira kandi ifite uburyo yampa akazi, kandi ukabona aranga akaba inshuti, aho hantu ujye uhashyira akabazo. Incakura ziriyoberanya ikakwereka ko ari inshuti magara kandi itagira ikikumarira. Ndabasuhuje inshuti bakunze b'ijambo ry'Imana kandi bakunze ba Mama Lionel. Nkuko musanzwe mubizi nishaho ijambo ry'Imana, impuguro, ibiganiro byimura umuntu mu cyiciro kimwe bikamujyana mu kindi. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, abankurikirana bari mu mpande z'isi zitandukanye. Bane bahereza umugisha mwinshi cyane, kandi shimiye inkunga zanyu muhora mu mpazi ibitekerezo ndetse n'izindi nkunga z'uburyo bwose kugira ngo nkomeze naguke. Imana bahereza umugisha mwinshi cyane, ndabakunda. Uyu munsi rero ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana riri kumfasha, riri ku mutima wanjye, riri kumfasha. Ni ijambo riryoshye, ni ijambo ry'ubuhanuzi, ni ijambo ririmo ubutabazi. Uraza kumva uburyo Uwiteka agiye kugira ibintu ahindura ku buzima bwawe. Reka tubanze dusenga Imana ubundi tuganire ijambo ry'Imana. Mwami Yesu Kristo, ndagushimiye cyane ko uri umwami w'abami, warapfuye urazuka, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Kubw'amaraso wamennye niyo atuma tugenda twidegembya. Izi zose ni inyungu z'amaraso yawe zituma tugenda twemye, tugenda umutima utuje. Ngushimiye ko turi mu mutekano wawe kubera amaraso wamennye. Uyu mwanya ngiye kuganiriza ubwoko bwawe, abantu waremye. Ndasabye ngo iri jambo rihindura ibintu byinshi ku buzima bwabo, kandi amateka ahinduke mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri, bihinduke rwose. Urakoze, ndagushimiye kuri Imana y'amaboko, bisenze shima mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Tugiye kuganira amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cya Yobu. Yobu turasoma ku gice cyaho cya 5, turahera ku murongo wa 12, turaza kugeza ku wa 14. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo, yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo, kandi Imana itegera abanyabwenge mu buriganya bwabo, n'inama z'abincakura ikazubika. Bahura n'umwijima ari ku manywa, barindagira ku manywa y'ihangu nka nijoro. Imana ishimwe n'aya magambo tugiye kuganira. Bibiliya itangiye ivuga ngo yica imigambi. Iyica imigambi ni Imana. Nta yindi Mana turabona yica imigambi y'incakura uretse Imana yaremye isi n'ijuru. Imana yakamije inyanja Abisiraheli bakambuka humutse. Imana yageze i Samariya havutse ikibazo cy'inzara, batangiye kurya abana.
iyi Mana yica imigambi y'incakura ni ya yindi yageze kwa Aburahamu bashaje ikabaha umwana bageze aho bitakunda, yatanze umwana kwa Hana mukeba mukina ku mubyimba. Iyi niyo nshaka kukubwira, iyica imigambi y'incakura. Ya yindi yagaragaye i Babuloni ba Daniyeli bahageze, yagaragaye mu itanura ry'umuriro, kagaragara mu rwobo rw'intare, yagaragaye mu Egiputa Farawo agataha wenyine yajyanye n'ingabo n'amagare n'amafarashi. Iyi ngiyi niyo nshaka kuvuga ko ariyo ifite ubushobozi bwonyine bwo kwica imigambi y'incakura. Incakura ni incakura nyine. Iyo tuvuga incakura ni abantu bashobora kuba incakura ku buzima bwawe. Ushobora kubana n'umuntu ari incakura, ukagira inshuti uzi ko ari inshuti ari incakura, ugashakana n'uwo mwashakanye ari incakura utabizi, ugakorana n'incakura, ugasengana n'incakura, ukagendana n'incakura, ugaturana n'incakura. Ziraneze zinariho cyane, niyo mpamvu numva ndi mu mwuka wo kuvuga kuri izi ncakura. Izi ncakura hari ibintu bibiri zigira imigambi, ziragambirira. Incakura ziragambirira zikavuga ziti uko biri kose ku buzima bwa runaka tugambiriye ko tuzakora iki n'iki. Incakura zigira imigambi, ntizihubuka. Izi ncakura ntizijya zihubuka, zikora ikintu zatekerejeho. Izi ncakura kandi Bibiliya yavuze ngo zigira n'inama. Incakura byumvikana ko zikora ishyirahamwe, nta muntu wifasha ubucakura. Iyo umuntu ari incakura agira inshuti y'incakura, rikaba nk'ishyirahamwe ry'incakura. Kandi uraza gusanga nagutumweho, uraza gusanga ufite ishyirahamwe ry'incakura ubana nazo. Mfite ubuhanuzi buvuga rero ko iyi Mana yakoze ibyo byose mvuze, igiye kubika imigambi y'incakura muri uku kwezi kwa kane ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Ngo zigira imigambi zikagira n'inama. Inama z'incakura nta wundi muntu uziza muretse incakura nkazo. Nizo nyine ni incakura. Inama zazo zikora inama, kandi incakura ntizikora inama imwe ku buzima. Reka mvuga kuri Yosefu yabanye n'abavandimwe be ariko ari incakura. Baravukana, barabyirukana, barakura ariko ari incakura. Yosefu akajya barotorera inzozi ati giye narose imiba, tugiye gutora imwe ndota imiba, twese turayishinga, ngiye kubona mbona imiba yanyiraguye, uwanjye usigara uhagaze. Za ncakura zumva zaba umuyobozi azabaruta, zitangira kujya zikora inama. Undi munsi arababwira ati ngewe nongeye narose inyenyeri ziramanuka ari 12 zinyikubita imbere. Za ncakura zigira ubwenge bwo kumenya inzozi. Ubundi ncakura zigira ubwenge nyine buvanze n'ubucakura. Incakura ishobora kukurya uhagaze, ikajya ihora ikwereka ibibazo. Incakura yakumaraho utwawe. Incakura yakwereka ko nta kifite kandi gifite. Izi ncakura ziva indimwe na Yosefu zamwerekaga ko bava indimwe ariko zigakora inama. Ndashaka kuvuga ku nama z'incakura n'imigambi y'incakura. Umunsi umwe ngo bajya gutora inkwi, bajya gutashya hakurya y'aho bari batuye. Ka Yosefu kisigaranira na papa wako, ngo baratinda, ariko batinda bari mu nama y'uburyo bakwica Yosefu. Batinda mu nama, ntabwo bari babuze inkwi, nta nubwo aho bazitoraga hari kure, ahubwo bari mu nama yo kumuzimanganya. Ndashimira Imana ko ugiye kuzimanganya imigambi y'incakura ku buzima bwawe, n'inama zabo zarangije kuba ubusa. Imana icyubahiro kandi ubyakire nk'ubuhanuzi buvuye ku Mana. Ngo Yosefu Isa aramubwira ati genda hariya hakurya urebe ikintu cyatindije bene so kuza. Ngo agihinguka, ngo bagambirira kumwica. Zigambirira kumwica. Ariko ngo umwe muri bo atanga igitekerezo. Aravuga ati mwimwica mwikwikira amaraso y'urubanza, ahubwo igitekerezo mfite twamugurisha. Incakura zanakugurisha da. Incakura zakumaraho ibye zikagutereza ibyawe. Incakura zagucururiza ntizikwereka aho zacuruze kuko ni incakura. Umva uko Yobu yavuze rero.
Yobu we yaravuze ngo nitaye ku nama, niko ijambo rivuze, nitaye ku nama y'incakura za buri cyumweru, nitaye ku migambi yabo, nduwiteka ufata imigambi y'incakura nkayubika, kandi amaboko yazo ntasohoza imirimo yazo. Kuko akenshi izi ncakura zigira n'amaboko akaze, zigira amaboko akaze. Hari igihe usanga aho ushaka serivisi zihari, ugasanga serivisi ushaka nizo ziyitanga, ariko Imana iravuze ngo kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Umurongo wa 13b yaho niyo nashatse ko tuvuga. Iravuga ngo n'inama z'abincakura ikazubika. Imana ishimwe ko Imana yubika imigambi y'incakura. Umunsi umwe nabanye n'incakura ntazizi, mbona ari bene data tubana mu rusengero, ariko ntazi ko ari incakura pepe. Rimwe bagambirira mu mutima kundoga bansanze mu rugo rwanjye. Baraza, ariko baza saa 11 za mu gitondo, Imana yansuye irambwira ngo baraza ari abadamu babiri, baraza bafite agakapo karimo inanasi n'utundi tuntu, ariko iyo nanasi deja barangije kwinjizamo amarozi. Baraza, cakura zigira ubugome, ibaze kumva ko bazanye inanasi bari busige mu rugo badusuye turi buyirye twese, zigambirira kutwica twese mu rugo. Ngo baze basanga imigambi yazo nayimenye ndyamye. Baraza barinjira bati twagusuye ngose mukozi w'Imana, turagukunda, Imana iguha umugisha. Burya niyo mpamvu umukozi w'Imana akwiye kugira n'amaso, ukagira impano y'ijambo ry'Imana, ariko ukagira n'andi maso nkamwe Elisa yagiraga, akamenya yicariye mu murere, akamenya ibigiye kuba, akamenya ibiri bubi. Barangije baraza bati twagusuye, twaragukunze, Imana iguha umugisha, turagukunda mu murimo ukora. Icyo gihe nari ngifite umwana umwe ariko amaze gukura. Bati none twari twakuzaniye akantu, ndababwira nti se iyi nanasi muzanyemo ko mwayiroze, ubu murabona koko gupfa kwaca abantu batatu mu rugo byabanezeza? Mpamagara runaka niko se nyiraruna, nk'ubushushanya yewe n'umwana na papa we twapfuye, muri hano muri gushyingura abantu batatu, ibi bintu birashimishije. Nuko hari igihe tubura aho turega abarozi, cyangwa tubura aho turega abantu twafatanya ibintu, ariko aba bantu nabo bamaze kuba benshi. Aba bantu bamaze kutubana benshi. Izi ncakura zabaye nyinshi, izi ncakura zaratatse mu rusengero, izi ncakura zaratatse mu ngo z'abantu, izi ncakura zaratatse mu midugudu dutuyemo. Ariko umva ko Uwiteka avuze ngo yica imigambi yazo n'inama zabo ngo ikazubika. Imana ishimwe, ikazubika ntizongere kubuka. Ndashimira Imana ko ibintu yubitse bitubuka. Iyo ari ibyubitse nta mwana w'umuntu ubyimura. Dawidi umunsi umwe yafashe ikaramu arandika, aravuga ngo Uwiteka ahimbazwe utaradutanze kuba umuhigo w'amenyo yabo. Ahimbazwe ngiringa utaradutanze kuba umuhigo w'incakura, gupfa ngo incakura zivuze impondo. Uwiteka ahimbazwe we utaradutanze. Ubundi mu bintu biranga incakura, incakura ziriyoberanya. Burya nubona umuntu akwigiraho inshuti cyane, ujye ugira amakenga. Jye bibaza uti se iyi nshuti itamenya ko narwaje umwana ngo inzanire ikiro cy'ibinyomoro, iyi nshuti itamenya ko nagize ikibazo ngo ice kuri momo, iyi nshuti itamenya ko mba mu bukode ngo byibuze insove, iyi nshuti itamenya ko nta kazi ngira kandi ifite uburyo yampa akazi, kandi ukabona aranga akaba inshuti, aho hantu ujye uhashyira akabazo. Incakura ziriyoberanya ikakwereka ko ari inshuti magara kandi itagira ikikumarira. Icyo ni kimwe mu bintu biranga incakura. Zigira urukundo ariko rutagira ibikorwa, zikagukunda ariko ntizigukundira umuryango. Icyo ni kimwe mu bintu biranga incakura.
hakaba n'incakura ishaka kukurangiza nturabukwe, iyo ikanemera ikagushoraho. Ikagushoraho, kandi iyo yatangiye kugushoraho ujye umenya ko yakurangije. Ni bya binda kwica mu mutwe akavuga ati ndi bumusohokane, finale ya nyuma ndabushyira, ubumva uburozi ndabushyira ku isamake ndi bumugurire cyangwa ku ifiriti ndi bumugurire, finale ya nyuma ikakurangiza. Ariko ndashimira Imana ivuze ngo yica imigambi y'incakura. Incakura ntabwo wapfa kuyimenya, bisaba ndi maso, bisaba ubundi bwenge, bisaba irindi hishurirwa. Ntabwo wapfa kumenya incakura. Ntiwapfa kumenya ngo uyu muntu ni incakura, uyu muntu arankunda, uyu muntu ni indyarya, uyu muntu ni incakura. Ntabwo wapfa kumenya ngo uyu muntu ni incakura, ntabwo wazimenya. Ariko turashimira Imana ko yica imigambi y'incakura. Imana ikurinde incakura mu izina rya Yesu. Muri uyu mwaka, muri uku kwezi, kuri uyu munsi, kuri iyi tariki, kuri iyi saha, Imana ikurinde incakura mu izina rya Yesu. Ndibuze kugusengera. Wagize ingorane zo kugira inshuti z'incakura, nizo wahuye nazo, ntacyo zakumariye. Uzi kubana n'abantu ntibagire aho bakugeza. Ubundi yewe navuze ko ngira inshuti 3 mu buzima. Inshuti ya mbere ngira ni umuntu wahuye n'ibigeragezo byinshi cyane, akaba muri byo, ariko akabivamo nta nama y'itorero imutenze. Ibigerageza akabivamo nta cyaha akoreyemo, ibigerageza akabivamo akoresheje intwaro yo gusenga. Uwo muntu mugira inshuti kuko yanyigisha uko nakwitwara mu kigeragezo. Indi nshuti ya kabiri ngira ni umuntu ugira iyerekwa, ku buryo ambwira ati mbonye Imana inyeretse, ugira impano z'Imana. Uwo muntu najya ncika mubaho inshuti, kuko mu gihe nagize intege nke yakoresha iyerekwa. Uwo mugira inshuti. Indi nshuti ya gatatu ngira mu buzima bwanjye ni umuntu ufite ku mafaranga. Umuntu ufite amafaranga, umva, uwo mwigira w'inshuti, kuko dushobora guca ahantu burushati yamuhumurira ati genda wifate ndishyura. Iyi nshuti ya gatatu ifite ku mafaranga ni umuntu twacana muri alimentation akambwira ati fata umugati ukunda. Abantu bafite amafaranga nabo ndabakunda kuko nzi imbaraga z'ikofi. Ngize inshuti ngira. Ubundi nubana n'umuntu utari buguha igitekerezo cy'uburyo washora amafaranga ukakura amande, utari bukugira inama y'uburyo wakwegera Imana ikagutabara, utari bukurengera ugeze mu kibazo, uwo muntu kandi akakwereka ko gukunda byahatari yenda gupfa, umuntu ni incakura. Ariko Imana ikurinde imigambi y'incakura. Twagiye tubana n'incakura, tugasenga na zaraye ahantu kutubariza. Twagiye tugira imigambi y'incakura, ikaguhamagara iri imbere y'umupfumu, kakubwira, ikaguhamagara, kujya kumva incakura iraguhamagaye, aro sheri, ariko bagira n'amagambo aryohawe yica mu bwonko. Aro sheri, yo umeze ute ko mbonye muri telefone yanjye harimo nimero zawe, witwa nde? Naho yakuregereye imbere y'umupfumu kugira ngo nuvuga amazina yawe bagufatishe. Incakura zidushoraho. Ariko turashimira Imana, aleluya, yica imigambi yazo, yarangiza ikubika, ihabwa icyubahiro. Yagiye yubika henshi muri Bibiliya. Yagiye yubika umugambi w'incakura muri Bibiliya. Dufite ahantu henshi yagiye yubika. Erega buriya kwa Farawo nawe yarubitse. Kwa Farawo nawe yarubitse, ibubika mu nyanja, iborosaho amazi n'amabuye, irabajunjika, niko Bibiliya ivuga, nk'ijunjika ibuye, incakura zirapfa. Imana ikurinde incakura umurimo ukora. Imana ikurinde incakura mu itorero. Imana ikurinde incakura mu ishuri wigamo. Imana ikurinde incakura aho utuye. Kadusenge, ngiye kugusengera. Wabanye n'incakura ariko Imana iguha inshuti nzima zirahagije. Niyo yaba imwe nzima irahagije, biruta kugira inshuti z'incakura 5. Kangusengere wewe wahuye n'icyo kibazo. Ikindi kandi ndashaka no kubwira izo ncakura inama zanyu n'imigambi yazo. Akanyu kashobotse, Imana igiye kubika imigambi yanyu y'ubucakura bwayo, igiye kubyubika. Nta garanti bigira. Izi ncakura ntizirama. Imana ntigize ihwema. Imana ntabwo ijya yihanganira ubucakura bwanyu. Ntabwo bigira garanti. Ibi bintu byanyu nibitinda ntibigira garanti, kuko impamvu bidatinda ntabwo Imana ibishyigikira. Niyo mpamvu ubona umuntu Imana ishyigikiye atinda, no mu gihe mwakoze ibishoboka byose mukamugaraguza gati. Niyo mpamvu mubona atinda, agira umutsi. Uyu muntu usenga agira umutsi. Ariko incakura nta garanti zigira, n'inama zazo ntiziramba, kuko ntabwo zishyigikiwe. Zishyigikiwe n'amaboko adakomeye, ariko hari Imana ibahagurukiye. Igiye gusenga.
Imana iguhe kwakira agakiza wowe ubana n'abantu uri incakura. Ndagusengeye ukizwe kandi nkubwirije ubutumwa nk'umukozi w'Imana, ukizwe uhindukire rwose. Kadusenge. Mwami Yesu, ngushimiye ko ijambo ryawe ari rigari, riraturuta cyane. Ijambo ryawe rirahindura, ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe riraruhura, ijambo ryawe twararyakiriye duhinduka abakozi bawe. Ijambo ryawe ryadukuye mu bubata, ijambo ryawe ridukura mu buretwa, ijambo ryawe ryatubeshejeho mu gihe incakura zaduhaye uburozi bw'iminsi 3, ariko ijambo ryawe, aleluya, ijambo ryawe ritubeshaho. Ijambo ryawe ryaratubyaje mu gihe twatwisinda incakura zirazizinga. Ijambo ryawe riratubyaza, ijambo ryawe ryadukuye kure kandi rizatugeza kure. Amina. Ijambo ryawe ryatwiciye karande n'imyako, ijambo ryawe ryaratwigishije mu ishuri twabaye abaswa, ariko ijambo ritwigishije turamenya. Aleluya. Ijambo ryawe ryadukuye mu byaha, ryadukuye kure, ritugeza kure. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ijambo ryawe nirikurikirana aba bantu, ijambo ryawe niryica imigambi incakura, ijambo ryawe nirihindure. Shinganishije uyu muntu ugoswe n'incakura. Aka kanya utangaje itangazo rivuye mu gihugu cyo mu ijuru, kugiye kwica imigambi y'incakura. Inama zabo kazubika, ubika imigambi y'incakura kuri uyu muntu nkurikiye. Ubika imigambi y'incakura ku buzima bwanjye, ubika imigambi y'incakura ku bantu bagukurikiye, ubika mu izina rya Yesu. Ndasabye kugira ngo wubitse, iyo wubitse nta wubura. Ndagushimiye kuri Imana yubika imigambi y'incakura aho dutuye, aho dusengera, naho tugenda, ubika. Urakoze Mana, ndagushimiye kuri Imana y'amaboko kandi ugiye gukora ibirenze ibyo nsabye. Mbisenze shima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amina. Shalom shalom. Imana ibahe umugisha. Ukeneye inyuganizi, ukeneye amasengesho y'umwihariko, nimero zanjye ziba kuri iyo sheni yanjye. Ukeneye inama, ukeneye impuguro, ukeneye n'inkunga watera abakozi b'Imana tukagomeza tukaguka, nimero yanjye niyo ngiyo. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom.